kuma huwa aeta ndigiri kuma huwa kaibwa mwana aeta wa doctor na mbuga baba ingine obele bakiora kia Ndeto chia Meru TV ikamberia kagitani gaka bambitagane Faminas wa Kimathi. Akariba kaunti ira hitoragia ndoa ibethiretwo bakirotha mishemanio ya gushwa thiri tanjira imwe ya gutigira ati kwina ngerekana ya gutura kiri ntigini thia na mbere kwigwa gikuyagirwa kagita na kagita ntino na amwe na Isiolo, Meru, Samburu, Marsabit na aratongoria baba bethiretwo bakina mbere kwa bagita mbetwa kinya kiri akari gutigira ati ibakuthi na mbere kwigwa bakiga gathiri kengo gutigira ati gutie na ndoa ino cia kagita na kagita. Mwandiki wetu wa NTETO natubangabangaritie riboti ino. Orira waga kuboka rebo itete na mbere kumba kwithira bwikuirwa kaita kara ndene mianka Meru na Isiolo, Samburu na Marsabit na ndi kundi kimoke kuriko miaka na 1425 ikiombete kwithira gichumire runguro tongoro Joyce na Elisia enda kumba kwithira githomethia nto mumba kumba kwithira baikara na thiri akaria Joyce na Elisia runo mukaririgete wa kundi ke agwete moroto ne utira bakumba kwithira kireta thiri orabo wete ne mbere kumba kwithira kimenya kaitene kala mwogoro kumba kwithira kikiro katika kama nto ikikureta thiri kumba kwithira igichokanira kuweza kuambia kwamba mama akihusishwa katika decision making table ama decision making table, peace, amani itapatikana, kwa sababu wamama wamekuwa wakiwekwa kando katika kongamano la amani. Wanaume ndio wanaenda kutafuta amani na hatuoni amani ikipatikana, maana wanaume wanapoenda kuketi chini wanaangaliana vibaya, wanaanza kukumbuka maneno yaliyopita machungu, mtu aliuawa, mali zilienda. Sasa unakuta kwamba wanakumbuka, lakini tumeonelea kwamba wamama wakihusishwa katika gurudumu la kutafuta amani, amani itapatikana. Ya kabubuti Joyce wete maita maingira kumba kwithira ugioka thina ana kuribomba kwithira betu Kenyamarene urena nda wete bakomba kwithira kithomithie mwingi wa kaunti njira cha kumba kwithira baikara na thiri. Nini tunasema wamama? Ni kwa sababu mama anapata changamoto nyingi sana wakati amani hakuna. Mama anaachwa na watoto wachanga, mama mali ikienda anabaki njaa, kwa sababu mwanaume wa pastoralist akiamuka kwenda anaenda hata 3 years, anakuja wakati mtoto aliyezaliwa mwezi moja ametembea miguu. Unakuta huyo mama ako na changamoto sasa, kwa sababu ana mali, mzee amemuondokea, anapata shida. Kama kuna mtu ameumia katika jamii ni kama mama ndiye anaachiwa. Kama kuna mlemavu hapo katika jamii mama ndiye anaachiwa. Kama kuna mtu amepata jeraha wakati wa vita unakuta ni mama anaachiwa. Mode Joyce no wete bageta na mbere kumba kutha kithome nyanto mantu yigoro kana ntano chiare ora wete kaunti Isiolo, Meru, Samburu na Marsabit chithete chitongoro kiri mantu yigotana na bare akwa bono ntubokiletu ne itana jari babateri kumba kwithira bakithomethia na bao ende chobaite ile kiri mantu yigotano. Tunasema kwamba tumekuja hapa pia kusomesha wenzetu kwamba maisha si kuchunga tu, maisha tu si mali, maisha pia inapatikana wakati mtoto anaenda shule. Na haijalishi ni mtoto wa mwanaume ama mtoto wa kike, msichana na mvulana leo wanafanya sawa katika maisha, hata msichana anafanya bora zaidi. Kwa hivyo tumeweza kuambia kwamba kwa sababu Wasamburu wakikeketa msichana anapewa mwanaume, tumesema hata FGM tafadhali watu wa kwetu waache wapeleke wasichana wakasome. Kiripoti la Meru TV kuma kaunti Isiolo mbechanda mzumuturia Wathirenja. Ibwega Adams Muturi Wathirenja no ntubariboti inu na njira enkatha. Kagitani waku na kwaritwa ibethiretwo bakina mbere kwa bakitheta ithirikari kwiwekea beria mbeya chia help arahinde alitoba machukuru ma university amwe na colleges bethiretwo bakiuga ontububutia abatiri na bwabo abatiri ikweuga mbesha ino ikiongagirwa na ikithia na mbere kuikinenkana gwa kagita kaleo kengo alitoba bakaina mbere kwa bagitetheka na mathomo mao kana baitetheka na mbesha ino kakiwa muteki nowe nacio. Roni rweroburu thagiro rwero kiguni muno kiri alitoba university amona college indi alitoba boibonanite kuringwa hanene muno nyuma ya Rais William Ruto kuruta roni ruru. Help ni ratuteithagia twi aritwa mantuja maingi turagita mbeca cia help. For example turaiza ukahewanya help ongiri 20 kangiri 10 noromba uchi manage for some months nyamu chiari yango na raona peaceful time gochwa mbete yu
our president mwenye tulichagua with pure heart anataka kuondoa help. First of all, first year nimesoma na help. Sina any other means of kupata pesa za kunisomesha. So the moment ataondoa hiyo help, that means na drop out. During the math, wale wanafunzi wana depend na help, waki drop out of school, kutakuwa na lot of crime rates zita increase. Why? The government is not offering us many job opportunities. We are creating job opportunities through technicals and through help. So mkiondoa hiyo help, that means tutaenda huko nje. Na tukikosa kazi, what do you expect? Tutakuwa wezi, tutaanza ku drug deal. Story ya help loan inasaidia watu wengi. Na ukiona president akisema atatoa, utakuta watu wengi wata drop out. Na waki drop out, wengine hawatapata kazi. Crime zitaongezeka huko nje. Utakuta wasichana wengi wataingia into prostitution. Yeah, na help loan inasaidia watu wengi. Cha help mbere ni daratetha ya kurea inya nyomba. Ntuko iriu no menye ikura na tutijura kwa akara inya aciari bakambiria kwende into nontu mbeca iu cha help ichiratethaia ukariro school fees yonde thai muciari kuirira wengwa aritwa ni ubaingire riu aciari thina nijite kwa thirikari komba ni tutetere tuone mbeca iu cha help ibicho ichoke kairi kenda ntu no bamenya aciari basupport aciari na nyari twabongwa tutethaia menya nije inya upkeep ira turaeja wani iratethaia mtu akagura no inya bya kuria dairo muciari akite fo agutumire cha gutumira anja cha school fees mbeche uchonde tukona riu muciari ukwangaika. Help mimi naumia sana. Kwanza naomba rais hii mpaka amepanga kutoa help. Mtu kama mimi naona maisha yangu inaenda kuishia hapo na shule. Sababu mimi help nilikuwa nategemea help kaa kila kitu. Mimi mali nimetoka sina wazazi na nilikuwa nategemea help. Help ndio imenisaidia hapa nikafika hapa sasa mali nimefika kaa itatolewa. Mimi naona hata sitakuwa na mtu ambaye atanilipia hata senti moja. Kiaria ritwa babaiba kuria kethiro runi ruru karutwa bongerwe mbachari kaingo chinga kanya karuni ruru. President Ruto tugo ko beg utuchokeria help na utuchokeria help ikomba kutetheria aciari na ikomba utetheria aritoa ba campus. Mimi naomba president don't usiondoe help na if mtaondoa help increase bursaries. So with help kuna pesa tunakianga kwa account. Ile pesa sisi wenyewe kama wanafunzi apart from the school fees, hiyo pesa tunatumia kubai vitu zingine za shule like vitabu, set squares, masonary stuff. So kama ni bursary mna increase, huyo mwanafunzi mkimpea like 10,000 hivi, 5,000 mnamwekea kwa account yake. Ili hiyo 5,000 imsaidie. Kwa sababu mkitupia bursary peke yake, siwezi soma empty stomach, nitahitaji kitu. Tatolewa na hizi form za bursary. Sasa itakuwaje nipewe bursary 5,000 ama 10,000 naye maybe help ilikuwa inasaidia kuliko hapo. Sasa itabidi help ikitolewa hiyo pesa ya bursary basi ikuwe doubled. Ndio itakuja kukawa pale mahali pa help so that nipate venye nitasoma, sio? Really plead to our president, His Excellency Ruto, to not remove our loan. Nkiripotera Meru TV kuuma Kironi ukambitaga ki Mutegi. Ibwega mwandiki wetu wa NTETO kuma mirigoni ya Bori nontu bariboti eno na njira enkatha na tuthiite na mbere kwariria mantu makoneni na mashukuru no nabo aciari bethirite ba kiuria kigina kia basari kina mbere kwa gikirekagirwo kagita kareo kengo gutigira ati ana babago bakoina mbere kwegua bakithomaga na rire bagacoka cukuru batikaina mbere kwegua bakengatagwa. Mwandiki wetu wa NTETO mukiri wa Nkonja noe agutunenkeracio.
Orera aciari bakwithuranira ucokia na skuru mwisho wa Januari na mpara ya kiaramu kuoneka kuinyilia mwingi na indi karabatieri nonga kwerera otete bo thirikari kiri kuthomethia anabo na mbasari indi akariba embe ni baitorete na kurita uwebo kiri mantu yako ni mutaratara yo ngavana Kawira Mwangaza yo kuthania ngwe ya mbasari kiri wanda administrator na mutaratara yo kumanjara ni sema MCA rira akariba bakuwa ni bakuona kutena werero bwa mbasari na iboya isoke twenjara ni sema MCA mbasari abati kuthania MCA ba tukinyirira kama ingeza na andu iba kwenda mbasari ndu no ndo bakwethura MCA bongo ibara ibiro nkoro ndiro to etarisabu nirakikite mbasari yo tukinyirira tuteba indika bila kumnengera MCA tuteba indika kabisa kimanto yo kuwa tukinyirira administrator sio sawa tuko na mahali tunafaa tufike ni kwa MCA ndio tuko naye karibu na ndio tunafaa tuende mahali kwake. Sasa hata yani tuseme nimepata shida nakimbia kwa MCA ndio anafaa apatiwe hiyo kitu au atupatie. Orune bakuromba kinya kiri to barabara thithete kiruke form baba ingine bakuwa ni baraturete ko bare na marando ya skuru na bakuromba kinya borera maratasi ya mbasari ya kinyelo ne baba tikwewa kenda kudhiria marando ya rabethete batite skuru na baiwatira maratasi ya form 4 boya era nya karatasi gakonekana ofisine gutego bingo itwewe muntu etera ndo rikari anyera ndo naryo nikenda mwana ona no clearance ona certificate ya zikusie muntu akaya kwithirwa enera ndo skuru mwana ationa clearance skuru ite mudana cia ende kwa ungienda tutetherua kinyake ya na ofisine kinya thaiba kombo nyabo ibaewe muntu athura nera ndo kenda muntu ari anya skuru ari skuru era ndo skuru mwana atethuka na certificate no wantu no yenyaja na ukatwania kukona no tunara rererwe ende ni umanthe na guthira thina tethiri karatasi karikio kinya na uga form 4 tutetherwe nikenda mwana aona certificate ire kwendekana asa nukumenya kuriera ndu nya onto THAA na kire baraba ingi ni bakwa mutaratara yoyo asokwa kire ma MCA bakaguneka hatufaindiki na hiyo mbasari hatufaindiki kabisa na hatufaindiki, lakini ikiwa iko kwa MCA tunafaindika. Kwa maana nini? MCA anajua kwangu, anajua ile njia ninatembea nayo, yeye ndiye anajua mahali niko. Kawira Mwangaza hawezi kujua mahali mimi naishi. Nadhani MCA tudhania akani Kawira atomba toa tutugologania atomeango sioko ana mnyaze na wako akini MCA amenya tuenze atomenya ande Kawira no MCA no wakadhana mbesa hata dhania sawa to asiali tone bya kwa diana muthie bakuromba mwana wende ora wino batu na batu kwetherete thuka chief agolelia uma olelia obo this is a ndono meta from the family muritoyo anolelia obo mwana atina asiari atete na atina nombe kukunika na mbasari ura kubatirie for the issue of mbasari gutibatire ukumo siasa kuo gutwika membi ne batire kuthanwe MCA membi akene nethiro atire wanda administrator bawathanirite na chief ibagigisa mwana ora wende obo wina thina okinyilo mbasarira nkiripotera Meru TV nde mwirio yembe mbeta mukiri onkonja aciari nabo ibakuru kwira ana bago shukuru chiautea na obundi aciari harabethire tubakiro kagita kara ana bewa bakire kagia kirachi gia form 4 na batiaro thabwega kire mathomo mago ibwega bakaina mbere kwegwa bakibairaga cukuru ino kaingo bakaethirwa bakiwata mathomo mama baraba kabatetheria ntugo ikaya mwandiki wetu wa NTETO Mureithi waba no gutu unithie kiara NTETO ino Kithomo kia utea ni kibati gwikirwa ni muntu wothe haja ndene nthigurune ya Kenya ne nyuma ya thirikari kuga atina ndene kwenda kuthithia nthiguru iji itwike ya viwanda basiume kabisa na vijana bila vingi nkubira ibete tekiniko no ntute muntu umbite okulugira ndene tekiniko college umba kwithira kiriwa ni mpara no ntu ukarita no course na course iroge ya kuriyaira na yatethia community na kinya wewe ngo witethuka oni twenda kwitana manto ya njara kenda mbithira ndi self employed
ndikwenda kuthithia kintu mbumba kuria wetera kwandikwa ndenda kuthithia kintu nkethira ndi independent mbumba. Akiaria Eunice Karingo Gitonga na arikitie kuga ati kithomo giki kia utea ni kibati gwikirwa na inya na mwana urothiritie class 8 o mwana urothirite kinya form 4 ati gwite magerio ende no watonye ndene ya polytechnic o amwe na institutions ingi ira ikuthithia ngugi cia utea ni kenda akomba kugwata kithomo kiawe imisa kiri aciari ukaua mwana nonto nawete C minor kana C plain kana C plus atiomba kuoya degree no athithia addressing akathithia certificate akathithia diploma kuma huwa eta degree kuma huwa kaibwa mwana eta wa doctor na mbua baba ingi no bethe bakiora kia mto saluni na adita degree ndena yo nonto indarere ko mama no mbendelea kuthoma baba na mpere certificate na nie wange ndaiciendelethia kumo chiari ukaibwa Anthony wike mwana ku technical muikie technical na ntugo ite kuraya ukaibwa eta wa doctor so and so. Eunice akijukia ana 50 na banana ni kuma ndene ya mawa wodi gitura na rekitie kuga ana baba bonde bakendro bakithoma na bariri mbecha ciao ni thirikari na bone kenda bakomba kwithura bakithomera na baigwatire kosi ya njara oni nkuthilonka Meru county yonde keyo kakiana baraba kwenda weta technical na kuma randa ambererie this program ndameambererie 2018 na imbiketi ana skuru 800 be skuru thai kweba momba koyokia diploma ciao bangi ba koyokia certificate na kwena orende baitete kuthiria bare attachment. So this year imbombete ko manage Meru county yonde koyokiana 900 bambererie ko report kuma tariki 14 ruare tariki 17 itoko imbe inkwera na bagetura ana 58 bara baiba wondi ya mawa wond na ruare beta chukuru na Meru county yonde na mbecha hii ire ikorera na baba weta kosi hii iriuma ke thirikari nene ya yo national government na bwana bakiaria ni bashoketie nkatho inyingi oningo sokeria thirikari nkatho sana ikwethira ukilukira thirikari ndirari ndikurira nji wa ciafi ende mukono ya Eunice iyo mbombethetie kombo kinya karumo kenda mbwithia beauty therapy na nkawibwa ya sana ikwethira kinya ciari baracetie fi ende thaiba na kuwirwo ko nene aya kinya ngarama nene gutire thirikari ni turomerete. Mwalimu uria ukuria mwena na baba narikitie gukujira na kuga ati kithomo giki kia polytechnic kina gitumi kiri uturo wa muntu wa narua thai labor market ni uyuri it is flooded na batu turenda kuequip ana bambiro create employment no nto mwana ora thomete akithiori mwana wa yende akachi oficie ko egweta kweta kuruta ngoina wa mwikia ibo ntoto na nto baba inke mnoba otamaki baina barua lakini batomba wite dia barua ira no ntote skills baina sio lakini mwana kueya aona skills in this technical ground mwana akaithre mtomana akomba inya kwethra to yaba tutoka equipana inya kurura companies to aba equip kwamberedia biashara bakuma ba mabara nto ba change mentally ontra otete twana to tumete family ra nini baraba teosio baraba the school myake thatu ene thiri Murithi wa banki reporter Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa Bwega murithi wa banuntu wa riboti ino na bwakari kuma nterecia Tharaka hiba kutheta nyuma ya guteyanirwa ni thirikari ya kaunti ino na arende bethe tubageteria mathina kathumba maramethiritwe makiba tumithia kiongo mareo wagi bwa barabara imbega wontu komo wagi bwa stima wagi bwa ndoji na kinya yura ria kiarama rithiite na mbere kuwata katha akariba gontuko harende bethiritwe bakiromba thirikari ya kaunti ino kana atongoria bao kwina mbere kuiwa bakiba undukagira na ikengo bakabatetheria kiri mathina mama monthe. Mwandiki wetu wa NTETO Ndagara wa Iguna noe winacio akariba Tharaka bethagiro bari antu bakwerutanire nendi mendeleo amo nogu bakethoro bagitaro tanto barabatigito nyuma nonto bagwagiboro hoje na barabara imbega gento kire gitare ondera siasa ntongorithio rukaige bakagira wira ni kabaruthira inde bomba kwigwatira twanya twatongoria karibati wa thinani roje rogitwike Kenya mara kiri baingi bakari
ruya antu bathia rugendo ruraya muno na kinya mutungi antu bataga ciringi 25 mutungi ro antu bomba utumira na gao na gethere challenge nene muno kwenda gukombora gachugi nontu baketho bena thina ya ruji kona mbareta mutungi uyu ntatarora kuthambagia antu kiongo nontu customer bako ni mbati kubamenyera mutungi twigura ciringi 30 kuthi 50 ukagurira mujie ruyi ucoke ugure rwa mburi au kwina thina amana kwithirwo kariba atiganirwo ta mundu akirumia kariba chogini bombire kwithirwo bakirutha ndunguru mune kenda bomba kwithirwo bakiambire ruji rugita mutige akiotha mbeca gutigiri bakungurithia murande uyu ndi gukua motomba gukirwa na twina thina ya ruji antu ba chogini baika kamwite muno nontu kwi ruji banjiritie rwitagwa mutige barutha kinya BQ ndari umwe wa kamiti ya ruji uru lakini kuma thirikari no ikuya ya county utio tutoro yeru tutimea uwe irokenderea kairokaura na inchi barutete mbeca ciao ciare wothe karibu million baruthiro BQ na kira gintu bena mabuku monthe ende ni nkuria mwesimiwa gitonga njinji na dia karente goro bena senator na ngavana na MCA baringanire mathugane bachwire antu abachugini ruye babaretere rontu gachugi ithokwenene na yena antu bainge nontu murandi uyu waruye wari na antu over 650 baba changite kanyamo kao kanini na twari tugate county lakini utongoria bwabo ari igitare abo kuthira boba muthomi butaturirikana onto bobo pori bakebende akaribe bumerete kuromba ntongori cha county Tharaka-Nithi kwe bumere ko banengero otedio nikenda bona roji Tharaka-Nithi county kuma muthomi njuki kuwata gitongo wa murugara gitongo kithuka babuna antu baratuthurite ruarua na kana tujani ngoge kinya gwe ario nontu ingi no gwe kinya gwe nwetu twagiru na bagiru kandi guru bakona twagiru kuona ruji baturetere ruji kana batwenje kithima kwa kwenda kwao ibaye nyamara ke barabara kire kinge kira kithiete na mbere kurumira kariba chogini inde karibe bumerete kuria ntongori chao bambirite na mzee wa wandia nkondi gitonga githuka gutigiri bakuthondeka barabara ya kugwatithania nkondi na gachogini kaindo biashara ikura thina ira ingi twona gachogini na gutwika utie barabara kurukite thuru muno ndagacheno ya gachiongo kaya gukuruthwa ikaringi gachiongo na matakiri na gao biashara ithwe karibu muno ndune kinya ngari citho ikurukagira chogini na antu baya bakagura into gachogini bakurukite bathiete lakini ndi wona ngari ita chogini retete gintu gachogini agachoka gitumi nontu barabara itiruthi twikara bwega kono twendi ngari kathungira no icokire na wina murigo waku kinya taniungura mirigo ndagana ngondi barega kinya kuthungira nontu kinya barabara tikere mbega MCA nero na watsani njira ya chogini bwega na ngondi nontu wauma gothiete ngondi kinya na ngari thaino kinya korwici utithi marori manyangire kabisa aguno kajira gauka ugathia mangara bane ta kura miti kairo yirui ko ugatura yentondo nderi nairo tabadari na watsani gachogini bwega na ngondi natige kuigua akemibagua nontu wananio nemburingagira kura nanio neikuwe kinya wathagirwa RMCA wokutiga kuri gungi ko ingwetiga maendeleo makaya kuruthwa bachara cha gachogini gakara bwega na gachogini gakura ta kuntu kura kungi kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka County ya Tharaka-Nithi Rito Ndagara Waiguna bwega Ndagara Waiguna nuntu wa riboti inu tuthirekerie na chia Sonkora wari gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko nethiritwe akiriunga kambuni ya uthondeki bwa Nchobi Keroche ora ethiritwe akiwatana na ora urari gavana wa kaunti inu Riekube twe an kananu mwenda kagita nikara bethiritwe bakiriunga ntere ino kana bakiriungira kambuni ino nara kaunti ni ya Nakuru Mount Kenya region nara bethiritwe bakiwatwa ugeni ni senator wa kaunti ino na urano we mwene kiwanda iki inarendi kwithiritwe ukionekana ta kwina ngwatino katika baire baba nyuma ya ntheto kwigitamba mitandaoni na ikionanagiria mbica cia wagi bwanthoni katika baire baba arantu bathuganagia kombe kokegwa baire baba batiethiritwe bari na ngwataniro imbega na riboti inu murithirie wa Meru TV igatukinyithire muthia wa mara tukubanga banganiritie ugoro bwa imunthi na ngikuririkanagia ati ibwega ukaina mbere kwigwo gituraga muturire waku ibwega ukaina mbere kwigwo gikaraga maisha maku ibwega ukaina mbere kwigwa ugitura kuringana na bura ukumba we uwengwa menya wona maisha mauronge bura makuthi na mbere wigwo kimairira giri kinyamo
maoyoretwe imathina kathumba maoyoretwe imathina nkabo chocho agimpa rugono ntugu imwe akambira nyamu yita wa kuru ire kumaga muji no kumaga ya thina mbere kwigua ikionaga ngugino yayo ni mbumu muno ya ukara kumaga rionthe amba bakiya ni gukuma no amba bakiya gukiudwingwa mirango kila mahali utugu ni gukuma na yathi kiri mugao arogi yathi ya mwira mukuru ndenda untethia ndenda gukaratambaka ntwike niyo nkamamaga nyomba ntwike niyo ngakaraga abi kugairwa abi kurugirwa na mugao mbere ya muruthano ntunwa bureko amwira tathi wambe gurie mbaka kana nituraga bwega na kinyanya mwire chingi ukwenda ukarata cyo kana nkurutha cyo tachiurie kana ichituraga bwega athikire mbaka ya mwira niyo wanandarenda ukaratagu kabanogu ukaraga nagu mpioni niyo nkaraga nyomba na nkiuga inkoroma tuirio twago nkaringwa niyo gutie bundo thagano kuria mbea ndiyaga mbea demo nyantio na abia kuria auga kaba ndi maisha manguko athikire nguko ya mwira niyo wananturaga gukurura utugo bumami niyo mbaukagiyo tu bakithingugeni ukarange kururaga na Disemba yakinya bakenywa shubu yani bakengera bakenywa shubu auga indi kaba maisha mambata athike mbata ya mwira wanakaba go ni ndenda ukaratago nuntu nani nturaga ngita wambata mushinka nkarande muingere niyo kinyantie rutha kumagara rirage ni baya iniyo mbakenagia nkerwa nkabarugurire mbakenia kuruya uliabu nata yathi kiri ng'ombe ya mwira kaba kinya gutura ukumagu niyo ntura kubarimira na ng'ombe kana ntura kubarimira na murao na batindukagia ta muntu muthia kabambendagia kana bakanthinja kuro ya shoka kiri mugao ya mwira nkuthiuruga kinya muchionde na gutie nyamu irambira kabayo kana irauga kaba muturire wayo no ende nuntu bontu bobu kinyanio kambendere ukarande kuro wogu nkigeragirwa twende ngakaba na nkithiyaga biathoni nagu ngakaba anture ndi kuro kinyago tura maisha maku bambitaga ni Faminas wa Kimathi rara bwega tuonane kwenda kwa mwene Nyamuru. Alo